ati but waheo I used to listen to you kaigua dauma na kaundu kega muno. The other thing ni nyonaga we governor utiganite na andu aria. First of all, you are hands on. Ndiye ndona tukoretwo na governor acio angĩ othe, governor wirutagira wira na moko make. Nikio waigua ndauga ni governor ukoragwo hands on. Ĩrĩa aratuheire indo haha nginya avocado no atuheaga, ukaigua ngoro yaku yakena ni uria mundu ucio irutire ekirite kabuti hato mire twejenerire nake hatha inya auma gukutha 11 gukugia nduma exactly mire ngatha emo turuna kuria kwari kwakire nduma ti andu aingi mangihota gwika uguo. Kugo nie ndihoyaga uguo winyihagia gavana ngai angihe kaundu ta kau. I can be very proud. Undu uria ungi you are planning kumenya hindi ya maundu tugutwirwo ni pastor itu ati hari o hindi ya maundu ukamenya tariu hindi aturari na siasa turagia atiriri hindi ria warugamire you came very late twamakite muno na ngai akirehe tukigia na mundu ria twenda you came very late nigetha tuike governor na tugikunyita wega muno ni upuranaga maundu maku tariu kirete oguo siasa cikihurwo ukapulani wewe gutire mundu ukimenya haria governor itu ari kapulani wewe ugekirira na niguo gwagiriire kaundu kangĩingĩenda ngorwo ndĩnako ngorwo ngai andeithĩtie ngorwo na plan na nĩgetha ngamenyaga mahinda ndoranage na mahinda ũrĩa mahana. The other thing you have changed Kiambu. Kiambu rĩu ti politics na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ twĩnĩ wĩra nĩ ũndũ ũngĩ tũtiragwetwo tũrahũrana ũgĩcoka tarĩu ũngĩrora in the whole of Kenya gũtirĩ andũ maiguanaga na MCAs no governor witũ nĩ ndiĩkĩra wamekire MCAs aitu ni mararuta wira na magakorwo magusupportete tariu kurari bare irari kuo na ngai araguteithia na araguteithia andu aku marakunyitirira muno jokerie members aitu MCAs gatho muno ni undu wa kunyitira governor aitu nigetha ahote kuruta wira na nigetha Kiambu ithie na mbere na mutikagaruke hau na mwenderio guoya nu mutigetikire tuthie na mbere na kunyitira governor aitu nigetha wira urutike. Politics ni igoka kuingira iguru wa marori tuingire kuria kungi tuhure politics riu twambe turute wira kugo MCA zaitu nyitira igavana ni mundu thikagiriria ungenokete kanitha guku twina kanitha more than 10,000 or more no agathura kanitha wa India goka guku ni gavana mwega umenye Kiambu county yumete o gatundu ikarekererio kuria mathai-ini no ona ndekuthina ku mathai-ini na ndekuthina kuria gatundu okaku guku kugo tugucokerie ngatho and we are very proud of you na ithue he kiundu pastor tanakwira na secretary ithue twarega undu idi turegaga ithuothe ithue tutire gucoka na thutha na ngwire undu ungi idi ni roraga ithue tutiendagirio ati mundu okaga gutuhenereria ni twi mundu uria utukuaga uria tukoragwo nake uria tuonaga ni riu ngugeithĩtie kuma atuĩka moko maya makwa kuma atuĩka governor ngugeithĩtie more than 5 times mundu uria ungi mutongoria uria muthure ngeithĩtie maita maingĩ ni wa MCAs acio angĩ muthenya uria tumendaga kura na andu aitu mumenye enda mendaga kura niguo mari ha nema thikũ ciothe ria governor twina kaundu riu turari na harambe and you receive your contribution twareheirwo no atumite Jeremy na tugikena muno turu ni twi wina mawira maingi muno na Jeremy agikinya na tugikena muno na tukenete undu ucio ungi ekeri njuke in the main agenda ndikura kuiga governor ni njui wa maundu maingi na no kwenda kuona andu aku othe na ithuothe twi ciana ciaku koguo ngai akurathima na gũkae maundu mega governor hinda turaikarite kanitha-ini ni twendaga kunyitanira na thirikari itu iria ikuonere renda tunyitanire makiria muno tukiona twina thina muno wa ECD guku iria ciikuiga korwo cikuraya na andu ni maongererekete muno ngiro agatura ha tutekura kunene kwa muku ngiro agatura gaka kena ciana nyingi na nona ciana citu ha twina ciana more than 250 cia kanitha uyu acirika kanitha uyu tukioya kanitha uyu kana ri haria twatigeirwo ni aciari aitu matugeire kanitha mwega na maundu mangi mega no ni twatigeirwo thukuru haria ungicuthiriria ni ukuona kirathi ki haria kia
kia mbao na tondå nä tå renda gå teithania nawe na tå kå rä å guo å rakå ra å gä thi mä aka 10 å gakorwo wä na kaå ndå na ithuä tå kå nyitä rä re na gå kå thä na nä getha maå ndå maku makahinga nä tå renda kå hingå gå thondeka kä rathi kä ega harä a kana irathi cigana ona njega harä a na nä kä rona twä na itega rä rä twatigä irwo kanitha ä no na tå gä tigä rwo maå ndå macio no nä tå kwenda kå magarå ra na å rä a maå ndå marathiä o rä a tå rona å gä twara kä ambu wega na kanitha-inä å yå wa Ngariga nä tå kwenda kå twara wega no kå rä å rä a wagä rä koguo harä a å hetwo ECD kå rå gamä rä ra nä tå renda gå kå nyitä rä ra tå gå teithia andå amwe na gå teithia acio angä na nä kä o å må thä twä na itega rä a gå korwo tå kä enda gå thondeka kä rathi kä u na nä getha ciana icio citå na rä a cioka Sunday magathomera hau nä kä o twä na itega rä a å må thä nä getha tå teithä rä rie arä a mekå remwo gå thiä akorwo nä bibilioni na kå rä a kå ngä na kå rä a ratå thondekeire thukuru harä a makahota gå ka gå kå na nä ona kanitha nä nyitagä rä ra hanini tondå nä tå kåhota gå kanyamå kanini tå gateithä ria ciana icio andå arä a matarä na hinya tå kamateithä rä ra nä getha tå gathiä na mbere nä kä o ngavana må thenya wa å må thä twä gå kå nä getha twethe mbeca icio na twanjä rä rie kä rathi Januari ä no nä getha å kä banga maå ndå na ithuä tå korwo tå kä banga atä nä tå gakorwo na kä rathi kä erå gä a gå thomerwo nä ciana citå koguo nä tå kå må cokeria ngatho andå arä a othe mokä te na nä getha tå nyitanä re thä inä wa å horo å cio no gå cokia ngatho tondå niä nä nyendaga kwaria ma rä rä a tå rathondekaga bara ä no å rona gwä kä ra kambå kå ndå kå u guothe nä twatumire må hecimiwa na twatå ma må hecimiwa å gä tå he karagita kangirenda ga gå thondeka handå hau hothe na gagä å ka na kangiredi å kiuga rä tå tigå gå thumbå ra handå handå wambe å rute wä ra coke rä rä a rä å gä å ka tå kwä ra maå ndå rä tå gå coka gå thiä tå gä kwä raga na maå ndå twariä kia ECD kanitha å rä a å karathimä rwo å gä coka the second term na gå cokia ngatho thä inä wa mä aka 10 tondå ndä nama nä gä gakorwo tå gwaka mega church haha na nä tå kenda tå gakorwo atä må thenya waku wa kå rathimwo atä nä warä kia mä aka 10 na tuone maå ndå marä a wä kä te tå kenda å rathimä rwo kanitha-inä å nä getha tå gacokia ngatho kanitha ä yo twakä te mega church koguo nä njå ä nä tå gå geria na nä getha tå korwo twahingia maå ndå macio mbere ya ndä kä rä rie tondå nä kå rä kä rire nä getha ngavana tå he MCA witå twä na atongoria arä a tå tongoragia nao nditongoragia ndä wiki tongoragia na atongoria ta nä marå game na ihenya ngavana itå twä na Chiarende nä å cio wa kanitha å yå twä na thä inä wa kanitha å kenda gå tongoria å rä a kå gaä two gä thirikari ithuä nä gå tå gayaga kanitha nä getha maå ndå mothe makanyitana twä na må tongoria wa itå ra ritå rä a Gariri twä na må nyinyi wa Chiarende na nä må tongoria wa kå ndå gwä tagwo Jerusalem twä na må tongoria wa Samaria nä na kå rä a kä anda buri nä gå thiä å guo twä na må tongoria wa Judea nä kuma haha gå thiä å guo kwa bathi twä na må tongoria wa Bethania nä kå rä a kä nyogori harä a igå rå twä na secretary witå na no chief Njuguna twä na secretary må nini na twä na vice chairman turecara kathire no rä a nowe turecara na nowe må tongoria wa kå rä a Bethania na twä na ithe wa Jeremy ithe wa Njau nĩwe development committee chairman maå ndå maya mothe å rona mekä two gå kå ti chairman wä kaga niä nä nderegätaga nä ithe wa Jeremy wä kaga maå ndå macio tå mwä taga Kimani nä we tå rå gamä rä ire maå ndå-inä macio na ECD nä å gå korwo eho agä thondeka na nä getha ä rä kä rä mawä ra marä a mothe tå mwete nginya gwä kä ra tairo gå kå nginya gwaka maå ndå macio tuo mothe mekä two nä ithe wa Jeremy koguo Ngai amå rathimage na amwä kage maå ndå mega ndikwä ra kwaria må no rä rä a må tongoria å kä te andå nä mendaga kå igua rä u ona tini marenda gå thikä rä ria må no marenda gå thikä rä ria MCA wao na mathikä rä rie ngavana wao kå rä andå matarä mona ngavana kana no kå må igua rä u e haha macho kwa macho TV MCA Dikoni wakwa gavana witå hamwe na MCA my fellow colleagues chairman na Chiarende na kiama giothe
hamwe na ndona tuna municipal manager witu na twina andu aria marutaga thiini wa municipality, twina vice chair witu hamwe na shirika othe na ageni arove matucereire. Ngai ni mwega, tugeithanie uguo mwathani agocwo. Ni mukenete ni kuona gavana oyo mwenyihia u gavana, karibu sana guku gwitagwo Ngarariga, ino ni kanitha witu, ino niyo Mother Church. Ha niho ndaturitie maru ngirathimwo ni bishop na ngihoerwo ni athuri na atumia kanitha uyu niguo thie ngethe kura na ni mane ndainukirie. Kana ti horo ama gavana otogo chairman witu uga twi makanitha mana ini wa wodi ino ya bibilioni maidi uria thomaga ni thoma kanitha uyu, ino niyo Mother Church itu, thoma kule kanitha wa Murengeti, twina kanitha wa Gitogothi na twina kanitha uria twitaga wa Rungai, no turaũthamirie turoka hare hegwitwo Kinyogori. Na riria gavana turarie na muthenya wa hwa urajia ni ukwenda guthoma kanitha umwe, ndathurire kanitha uyu ndina gitumi kimwe tondu ngihoya kura ndaugaga ndikariganirwo gucoka kuri nyo. Kana ti horo ama na to hane ho ndarathimirwo gavana, nikio ndiambire guthura kanitha uyu, ndiramba gutiga uria thomaga tondu ha ino niyo Mother Church itu na kwiragwo wambie Jerusalem. Kana ti horo ama nikio njukite guku to kanitha ucio witu wa Murengeti aciari itu mokaga guku, kanitha ucio witu uciaritwo ni kanitha uyu, koguo nikio ndiraugire no nginya nyambie mucii. Koguo hindi wege ndagwita Thanksgiving tukamikira kule kanitha witu wa Murengeti. Hau gitihega andu aitu ndi mutigayuka gavana witu njuge njoe kanya gaka kwete maundu manini muno. Ni muwi tukoreti na chairman na tungatiri na gavana witu na ithuĩ tutihura siasa thiini wa kanitha tondu muwi turi atongoria metigirite Ngai. Ti uhoro ama muthenya wa muthi gutiri siasa, turehire gavana one andu aidi ya Ngarariga na tukimuhe maundu maria twina mo. Kana ti uhoro ama koguo ni ngoda be ya recognize my fellow colleagues nyabe gwetere gavana turu tunini muno turia turahutia tondu ithuĩ andu aya gavana to ni thikagiriria ground na ni njikaranagia nao. He kindu kimwe marauga o matirenda siasa, matirenda no urarutwo, matirenda ora impeachment, ao marenda wira. Kana itiguo murauga thimo tiranjira murenda wira tondu kio matuthurire tumarutire wira. Koguo muthenya wa muthi gavana ni kugutwara ini wa project ira tuko twina cio bilioni na maundu maria andu amandumite ngoro ngimahoya gavana. He kindu kimwe ndakorire kiambiriirie thibitari witu wa bilioni level 4 hospital na gavana waigua andu acio gutiri project ingi guku gwitu tukoragwo twetereire nene tiga thibitari urona. Ungirora screen yaku gavana ni ukuona thibitari twakorire twinawe twathurwo twagithurwo muthenya umwe twakorire thibitari witu hana uguo na tugithie tuikara thi na contractor uria wariho warehetwo hindi ya Waititu na tugitindika no wona ni twekirire cuma iria ikiambia gwikirwo tuthie bica-ini iyo ingi. Current status ya thibitari witu iria iho taisi gavana mundu wa mitambo ni twikirite thibitari udirisa kama ile thakite wege ino niyo thibitari witu kinyite ha twikirite dirisha gavana bisa digwiciria mundu wa bisa ni atigwo hanini. Niyo project ya tungienda gavana guku gwitu otoguona ciana ici cihurite guku kwina population over 30,000 bini wa bilioni na tutire ginya dispensary one imwe ya thirikari. Kanda henania ati mundu angirwara gavana no athire Tigoni kana kura kwa mheshimiwa Kenya Njui kuria Rukuma tutire ginya ka dispensary mundu angitonya ayo first aid tuthia kanitha wi hawa gathoreki ni mareka dispensary na ni kuri haturihaga. Koguo gavana witu please woka na ijo ni ukwari horo thibitari uyu na ni ukuga haria tukinyitie na uria tukurika igitiega andu aitu ibethi akinya report iyo thibitari ni gavana ndathie kuri andu aya ndari ciugigire manjiraga thibitari mheshimiwa ndunagweta thibitari na ni matone necessity ya andu aitu. Project iyo ingi gavana utuhete guku gwitu ni horo wa modern ECD kana irathi cia nathari gavana guku gwitu thiini wa wodi ino yakwa ino itagwo Mutamaiyu kanitha witu wa idi wa tene wari guku. Kana ti horo wa machiamani wari guku kirathi ugithurwo kirathi kia nathari gavana ino ni kiahanaga uu no nawe ndoka ndagukaira ukihe kirathi kia nathari no na kira kihara muico nikio gavana witu atwakire iyo niyo current status ya kirathi kiu. Gavana tukauga Ngai akurathime wauma hau gavana wahe kirathi kiu ngigukora ngikwira cukuru ngi wa Kinyogori ECD no kihe twikire mbica ya kirathi gia Kinyogori members ya mone thibitari kiria mone ECD ino niyo kirathi kiria uratwakire ino niyo uratwakire kirathi giki ini wa kule Kinyogori kiture gavana witu ruhi na no wego tukire mbica cia kirathi gia Kinyogori tuone uria kiahanaga
tondu kiari kia mbaũ na kĩo gavana nĩ ũrutĩte thoni-inĩ gavana ũhoro wĩgiĩ ciana citũ. Gavana